Vahidin Delić. Kad bude vaka došao, to će javno biti, to nije tajno. Ako mene Allah poživi, pa ja čujem vijest da se poziva na džihad, odmah će se odoznati ne samo 10.000 muđahida Bosne i Hercegovine, nego će se odoznati čitava Evropa muđahida. Čovjek sve sam napravio. Sad, ko je tu lud? To je ružno lice. To je ružno lice. Valjda je on upućen kad zna koliko ima subraća, suboraca i toga. Da, zna on da je 10.000. Ali zamislite vi da na Ali Interpol... imamo sad problem, još 5 minuta povratka ovih bivših ratnika sa sirijskog, iračkog ratišta. Imamo migrante. Ovo nisu migranti, ovo što nama dolazi, dakle, možete ih zvati astronauti. Da. Ali oni su jednako astronauti koliko su i migranti. Dakle, migrant je lice koje je jasno definisano ciljem dolaska i načinom ulaska u zemlju. Ujedinjene nacije su podijelile u dvije grupe, napravile razliku između izbjeglice i migranta. Dakle, tvrdeći nam da izbjeglica u stvari bježi da bi sačuvao život ili slobodu, pa čak bježi i od svoje vlasti i od svoje države. Dobro, i da traži zaštitu. U ovom velikom broju ima stvarno i nesretnika. Ne može se reći da je svima... Ovo su poraženi vojnici islamske države. Ovo nisu migranti. 3% samo žena i djece. To su one žene i djeca koje su oni vucali po ratištima. To su ljudi koji, pazite, migrant traži zaštitu svoje države. Migrant kontaktira svoja diplomatska predstavništva. Što ne kontaktiraju Pakistan, Afganistan, Siriju? Što ne kontaktiraju Iran? Zašto? Govorite o ovih desetinama tisuća. Desetinama tisuća. To su sve vojnici, poraženi vojnici islamski. Oni nisu migranti. To je krivično djelo. To je zloupotreba. Oni u ovu zemlju ulaze bez adekvatne dokumentacije. Oni u ovu zemlju ulaze sa 3 mobitela, 3 platne kartice, ali bez ličnih dokumenata, bez pasoša. Vi nemate mehanizam da im adekvatno utvrdite identitet. Samo određenom broju utvrđujete identitet koji nije tako bitan. Dakle, način na koji mi Bosnu i Hercegovinu islamiziramo i mijenjamo njenu vjersku strukturu, način na koji radikaliziramo, ova je mala maca, ovaj šta govori čovjek tamo, on je polupismen, besperspektivan, on ne razumije procese, on čeka da mu neko javi. Ali zna brojke. Zna on brojke, ali on čeka da mu neko javi. Ali ovi koji dolaze sa vojnim iskustvom. Oni ne čekaju da ih neko pozove. Oni su oni koji pozivaju, oni su oni koji će praviti ovdje nered. Onaj koji je pustio na ovaj način da u Bosnu i Hercegovinu ulaze poraženi vojnici islamske države, taj je aktivirao atomsku bombu na srcu Bosne i Hercegovine. Taj je ugrozio našu bezbjednost. Dakle, mnogi ljudi zbog ovoga trebaju krivično odgovarati, trebaju biti hapšeni. Pogledajte, Nusret Imamović, vođa ovih vehabija. On samo ima plavu Interpolovu potjernicu bez slike objavljene. To je objava. Zabilježite da je prošao. To nije potjernica. U pravom smislu to je lice možda koje vam može koristiti u nekom sudskom procesu kao svjedok ili eto, zabilježite ga da je prošao kraj vas. Dakle, sjetite se slučaja Begzada Spahića u Turskoj. Za njim su falsifikovano napisali da je učestvovao u prometu narkotika. Turci su provjeravali njegovo vozilo na narkotike i pronašli 5 prsluka samoubica, pronašli automatske puške, mitraljeze, pronašli nekoliko sanduka bombi. I ispostavilo se, ratovao je za islamsku državu, izvinite. Dakle, ne može se na taj način... Dakle, naše obavještajna bezbjednosna agencija prije svega i pojedini dijelovi tužilaštva, tu primjećujemo napredak, smijenjen je šef udarnog tima. Da li je postavljeno pitanje u javnosti zašto je Dubravko Čampara smijenjen sa čela udarnog tima za borbu protiv terorizma i došao je novi Ćazim Hasan Spajić? Da li je iko postavio pitanje zašto je u 40 predmeta koji su vođeni u vezi sa povratnicima sa sirijskog ratišta, zašto svi dobijali minimalne kazne od godinu dana, a da niste provjerili koja ih je organizacija, njih 40, organizovano poslala, finansirala njihov odlazak? Šta mislite, ovaj je otišao Vahidin sam od svojih ovaca i krenuo u Siriju na ratište. Ko je njega finansirao, koga je usmjerio, komu je kupio avionske karte, ko je obezbijedio za njih? Zašto mi ne istražujemo te procese? Dakle, i zašto je glavna tužiteljica prije neki dan jasno rekla nema više nagodbi sa povratnicima sa sirijskog ratišta.
priznajući da je ovo do sada bila pogrešna politika. Dakle, pred nama je teško vrijeme. Dakle, mi smo dobili dobrog glavnog tužioca, koga nisu mogli ucijeniti, koji eto hoće i da se uhvati u klinč i da se bori za ovo i to je, ali javnost mora prepoznati te promjene, dakle, i podržati ih. Evo, postavili ste i niz pitanja na koje će, vjerujem, vrijeme pred nama da vrlo brzo dati odgovore. Ja bih imao još što pitati, ali potrošili smo ovih 60 minuta. Bilo je živahno, dinamično, prašine do neba i dalje, ako već hoćete. Dakle, bez mog pitanja, 30 sekundi za vas. Dakle, pred nama je teško vrijeme. Migranti su dio onog procesa kome već svjedočimo duže vrijeme. Dakle, radikalizacije, izgradnje raznih vrsta vehabijskih kampova, jedne duboke radikalizacije društva u kome se pokušava stvoriti. Pa pogledajte samo reakciju na formiranje rezervnog sastava policije u Republici Srpskoj. Kad formirate rezervni sastav, vi mu zakonom ograničite ovlaštenja, postupanja, njegovu ulogu i utvrdite mu odgovornosti. A pogledajte ovaj rezervni vojni sastav koji Izetbegović i SDA imaju u vidu vehabija, u vidu ovih 10.000 potencijalno opasnih ljudi, u vidu ovih kampova, u vidu ovih nevladnih organizacija, u vidu ovih poraženih boraca islamske države koji dolaze pod lažnim imenom migranti u ovu zemlju. Dakle, pogledajte po kojim pravilima oni postupaju. Kako ćete pozvati šefika Džaferovića i Bakira Izetbegovića na odgovornost zbog ponašanja ove njihove rezervnog vojnog sastava koji oni drže u ovoj zemlji da bi utjerivali strah i vama i meni, da bi utjerivali strah ljudima i da bi dodatno radikalizirali društvo. Pred nama je teško vrijeme. Policijske agencije i uopšte bezbjednostne agencije moraju konačno krenuti da primjenjuju propisane bezbjednostne procedure, da prepoznaju i identifikuju ideologije, da prepoznaju grupe koje šire te radikalne ekstremne ideologije, da ih spriječe u njihovom finansiranju, da ih spriječe u obukama i naoružavanju, da ih spriječe u odlascima na strana ratišta i da prekinu njihove veze i onemoguće sa međunarodnim terorističkim pokretom. Hvala lijepa za ovih sat vremena na našoj televiziji. Pretpostavljam, cijenjeni gledatelji, da vam je bilo zanimljivo. Sad, ovo teško vrijeme, neke stvari bi trebao uraditi ovaj sedmica, osmica, kako li se zove jedna od ovih agencija. Hoće li, ne znam. Prvo Ivan mora raščistiti nešto kod diplome, čini mi se nije tu baš sve u redu, ali o tome nekom drugom zgodom. Dakle, je li naš večerašnji gost samoproglašeni ili istinski stručnjak za terorizam, procijenite sami i donesite svoj sud. Hvala i vama za pozornost. Ostanite dalje uz program Naše TV, a nova emisija Dobar loš zao s novim gostom za tjedan dana u isto vrijeme. Živjeli, svako dobro, laku noć.